najvažniji nutrijent za zdravlje prostate, koji većina muškaraca ne konzumira. Danas govorimo o jednoj vrlo zanimljivoj temi, prostati i najvažnijem nutrijentu koji pomaže održati njezino zdravlje. Inspiraciju za ovaj video dobio sam iz jedne fascinantne knjige pod nazivom Soil, Grass and Cancer. Knjiga je prilično rijetka i skupa, ali je prepuna izuzetno zanimljivih informacija o prehrani i zdravlju. Svako poglavlje obrađuje potpuno drugačiju temu. U jednom poglavlju govori se o inzulinu, dok drugo, koje me posebno zainteresiralo, objašnjava vezu između cinka i prostate. Podaci iz tog poglavlja su zaista nevjerojatni i želim ih podijeliti s vama. Što je zapravo prostata? Mnogi muškarci znaju samo jednu stvar o prostati, kako stare, ona se povećava i počinje stvarati probleme s mokrenjem. Statistika pokazuje da oko 50% muškaraca, starijih od 60 godina, razvije povećanu prostatu. Kako prostata raste, može uzrokovati slabiji mlaz mokraće, češće mokrenje, zadržavanje mokraće, smanjen libido, pritisak na mokraćni mjehur, povrat mokraće prema bubrezima. Zato je važno razumjeti zašto se to događa. Lajkuj, šeruj i pretplati se na kanal. Zanimljivo je da veliki postotak muškaraca s godinama razvije probleme s prostatom. Također, povećana prostata može povećati rizik od raka prostate, ali povećana prostata ne znači automatski rak. Gdje se nalazi prostata? Pa, prostata se nalazi točno ispod mokraćnog mjehura. S prednje strane nalazi se kost zdjelice, koja se zove stidna simfiza, a prostata je odmah iza nje. Kroz prostatu prolazi mokraćna cijev, to je kanal kroz koji izlazi mokraća. Normalna prostata otprilike je veličine oraha, ali s vremenom može znatno narasti. S druge strane, iza prostate nalazi se rektum, zbog čega liječnici često pregledavaju prostatu upravo tim putem. Što prostata zapravo radi? Prostata je otprilike 70% žljezdano tkivo, a 30% mišić. Ima dvije glavne funkcije. Prva je proizvodnja tekućine koja ulazi u sastav sjemena, a druga je pumpanje te tekućine tijekom ejakulacije. Sperma nastaje u testisima i treba otprilike 60 do 70 dana da se potpuno razvije. Nakon toga putuje kroz kanale do područja prostate gdje se miješa s tekućinom koju stvaraju različite žlijezde. Ta mješavina naziva se sjeme, odnosno semen. Sjeme ima vrlo važnu ulogu jer hrani spermije fruktozom, sadrži enzime koji pomažu spermiju da prođe kroz sluz u reproduktivnom sustavu žene i, naravno, održava spermije živima i pokretnima. Zanimljivo je da spermiji mogu preživjeti izvan tijela i do 5 dana. Nevjerojatna veza između cinka i prostate. Ovdje stvari postaju posebno zanimljive. Prostata je organ s najvećom koncentracijom cinka u cijelom tijelu. Zapravo, prostata može imati i do 100 puta više cinka nego krv. To znači da čak i ako krvni test pokaže normalnu razinu cinka, to ne mora značiti da ga ima dovoljno u prostati. Istraživanja pokazuju zanimljiv obrazac. Normalna prostata sadrži otprilike 744 mikrograma cinka. Kod blago povećane prostate ta količina pada na oko 486 mikrograma. Kod kronične upale prostate iznosi oko 470 mikrograma. A kod raka prostate prosjek pada na samo 273 mikrograma cinka. Drugim riječima, što je manje cinka, veći je rizik od problema s prostatom. To uključuje upalu prostate, povećanje prostate i naravno veći rizik od raka prostate. Cink, testosteron i hormon DHT. Testosteron se u tijelu može pretvoriti u snažniji hormon koji se zove DHT, odnosno dihidrotestosteron. Ta se pretvorba događa pomoću enzima koji se zove 5-alfa reduktaza. Previše DHT-a povezano je s problemima kao što su povećanje prostate, ćelavost i erektilna disfunkcija. Zato neki lijekovi blokiraju taj enzim. Ali ovdje dolazi zanimljiv dio. Cink je prirodni inhibitor tog enzima. Drugim riječima, dovoljan unos cinka može pomoći regulirati DHT. Osim toga, muškarci s niskim testosteronom vrlo često imaju i manjak cinka. Zbog toga je cink jedan od najvažnijih minerala za proizvodnju testosterona, zdravlje prostate, kvalitetu sperme i plodnost. Super, cink je prirodni inhibitor. Zašto mnogi muškarci imaju manjak cinka? Pa, postoji nekoliko razloga. Prvi je nedovoljan unos crvenog mesa.
Danas se često govori da je crveno meso loše, ali rijetko se pravi razlika između prerađenog mesa i kvalitetnog mesa s pašnjaka. Sve se nekako stavlja u istu kategoriju. Istovremeno se preporučuje prehrana bogata žitaricama. Problem je što žitarice sadrže fitinsku kiselinu, koja snažno blokira apsorpciju cinka. Procjenjuje se da oko 2 milijarde ljudi u svijetu ima manjak cinka, dijelom upravo zbog prehrane bogate žitaricama. Super, fitinska kiselina blokira cink. Drugi razlozi nedostatka cinka. S godinama se smanjuje želučana kiselina, a ona je ključna za apsorpciju cinka. Osim toga, manjak cinka mogu uzrokovati antacidi, to su lijekovi protiv želučane kiseline, zatim diuretici, statini, alkohol, pretjerani unos šećera i stalno grickanje hrane tijekom dana. Sve to može dovesti do smanjenja razine cinka u tijelu. A kada razina cinka padne, mogu se pojaviti problemi poput slabijeg libida, nižeg testosterona, manjeg broja spermija, povećane prostate i slabijeg mlaza mokraće. Super, ovo su uzroci manjka cinka. Najbolji izvori cinka. Najbogatiji prirodni izvor cinka su školjke, posebno kamenice. Odmah nakon njih dolazi crveno meso. Naravno, postoje i dodaci prehrani s cinkom, ali treba naglasiti nešto važno. Uzimanje cinka nije čudesan lijek koji automatski rješava probleme s prostatom, testosteronom ili rakom prostate. Na zdravlje utječu i drugi faktori, kao što su prehrana, alkohol, stres, lijekovi i način života. Zaključak. Prostata je mali organ, ali ima ogromnu ulogu u zdravlju muškaraca. Jedan od ključnih nutrijenata za njezino pravilno funkcioniranje je cink. Ako ga nema dovoljno, povećava se rizik od upale prostate, povećanja prostate, hormonske neravnoteže i problema s plodnošću. Zato je važno obratiti pažnju na prehranu i način života. Hvala na pažnji. Molim vas da se pretplatite na kanal.